Ka Deputy Commissioner ke District East Khas Hills ikong Matsudor Warnong Bri ha kesengi palai iliyatho ba iladep ban Ujor biang saya ke Ejahar ke Baar persya iktu ki beriau ki belik yeshim bantah ke jeng Khawai kentiu Kurim ha Greenwood Resort Khanapara ha ke jela Assam. Habiyakran bat kilat pathai kubor ke kong Matsudor war kala pentip ba ke jeng Ujor Ejahar ke Baar ke de halo ke nongrim ba ke Ejahar ke baningkong ke de ke bala Ujor persya tang ya ki lai pausan ngut bat menta kala dep ban Ujor saya ke wei ke Ejahar persya ya ki sangut ki bala Leit yeshim bentalang ha ke jeng Khawai kentiu Kurim. Haba kentat ban ai ki kerteng jong ki beriu balik ke jing Khawai kentiu Kurim ha Khanapara ke disi ke lapan pau bakam patlat setia ban ai ki kerteng jong ki beriu namar ba ke dangdon ha pedeng ke jing toket bat ke ha ke jing start jong ki pulit bakin pelat ya ki kerteng jong ki beriu. Haba kali kene ke khliat du jong ke district kalaya tu baki beriu ki ba apply ya ke pas ki don sangut hendrai kini ki beriu ki lalai palat ya ke sangut bat kamlong ke badai ban keno baki bo district kila pulom ha ke rukom trekam. Bila orang batai halor kini ke jing file ya ke FIR entah ni. Ke FIR ngadep file menen kasi how SP but bila deliver menen step tunggal om menen di file ha sangut kemut kelong naki live sun ke scene menkong bat mentah sangut kini kelong in continuation to the FIR you already filed come they a new FIR was in continuation to the old FIR kamu kat kum kini ke jing file FIR ka don be live hundai total kat kum ke jing lap do ka head kat kum jing lap jong office jing kat kum jing lap jong ka inquiry jong office okey ki kita ki jing pun file jong ki pula bang batai kat kum batai FIR bo file hi ka kaya hi kaide hi bat ka kajing let jong kita ki live hu khandai ngut hawangi ai pas tang san ngut nang ai pas san tli kali milap li kharui tli kali te nang ki cross ka interstate border kamat ki kajing sya ki di ban let tang silenti kiwan klik kiwan phairu tikini bra ki violations jong bon ke ma ki prohibitory orders jong yung islam sya ban le ta ka ki orders fair jong ban om kin wan phai state ki dalim da register la di ka tar le Tibun ki violation jo ki bangi la file hak to FIR ban ni la pentip sing pulit bakin le kham more in depth investigation makin kam le kon kini ke jing pau do bobon balang ki ong ba ka sarkar ni ki board district ki ban pun pau no ka kerteng to mili ki bro ki balai kham bala doron ki bai kendo ki ki ban report nomor bon bro ki septeng menta again kalau komni bi kini ke FIR ni la file sing police police ha bale investigation ka shong police menta da usmo bag investigation kala kut ko ula ban reveal ya kata keteng ti brio kala ban long bakat ban long investigation paderu kila ban bu swa haki swa nomor balu menta ka kandon ke jing bakla no ko kom investigate ka